прыгожыя і галасістыя ўдзельнікі. Гарэзлівыя і яркія песні. Душэўныя і дзіўныя па настроі мелодыі. Сваімі талентамі дзеліцца народная эксперыментальная вакальная група «Берагиня». І традыцыйна ў праграме чарговы спосаб павязвання наміткі, а Іван Іванович Крук раскажа цікавыя сведкі пра традыцыі нашых продкаў. Усё гэта сёння ў фальклорным шоу «Спявае Беларусь». Вітаем вас, шановныя тэлегледачы! У эфіры тэлеканала «Беларусь-3» фальклорнае шоу «Спявае Беларусь». Мы працягваем спяваць нашы беларускія песні разам. Мяне зовут Сергей Выскварка. Я Ларыса Мятлеўская. І сёння мы завіталі ў вёску Літва, што ў Ляхавіцкім раёне Брэсцкай вобласці. Сустракайце, народная эксперыментальная вакальная група «Берагиня» Дараўскага сельскага дома культуры. Зялёнкай подмятен, зялёнаю мяткаю, дробненькаю родкаю высыплён. Кто ж яго подмятал? Подмятала девонька, подмятала молода сама одна. Кто ж да яе приходил Иванечка, приходил молоденький, сам приходил. Что ж он ей приносил? Приносил чаровички, приносил невялечки, ей даровал. Як же он ей даровал? Ой, здымал ён шапочку, ды до ножа кланялся, так даровал, так даровал. Добрый день, шановныя дзяўчаты! Добрый день! Такую прыгожую песню праспявалі. Просто душу лекуе. Як кажуць у народзе, живот боліць, мёду просіць, душа боліць, песень просіць. Ой, дык у нас же и мед есть, и песен у нас шмат. Заходьте до нас у гости. Дякуем. Яркая і непаўторная народная эксперыментальная вакальная група «Берагиня» Дараўскага сельскага дома культуры пачала сваю дзейнасць у 2011 годзе. Калектыў імкнецца не толькі аднавіць даўнія вясковыя традыцыі і абрады, але і паказаць шырокаму гледачу, што такое беларуская культура і беларуская песня. Высокі ўзровень свайго майстэрства «Берагиня» ўжо не раз паспяхова дэманстравала на абласных і міжнародных фестывалях і конкурсах. Дзяўчаты, вы эксперыментальны гурт. А ў чым ваш эксперымент? Справа ў тым, што калі мы пачыналі як калектыў, мы пелі в асноўным песні акапэла. А потым мы вырашылі, а чаму не зрабіць эксперымент і не аб'яднаць народную песню і бітбокс, напрыклад. А калі мы ўбачылі, як гэты бітбокс выконвае Сергей Стрыхар, мы проста ўкахаліся ў гэтага чалавека. Зараз вы пачуеце, што з гэтага выйшла. А на гары мельніца, мельніца, а на гары мельніца, мельніца. Ой, вер-вер-вер-верцам, перцам, лобцам, дубцам, мельніца. Ой, вер-вер-вер-верцам, перцам, лобцам, дубцам, мельніца. А ў мельніка дзве дачкі, дзве дачкі. А ў мельніка дзве дачкі, дзве дачкі. Ой, вер-вер-вер-верцам, перцам, лобцам, дубцам, мельніца. Ой, вер-вер-вер-верцам, перцам, лобцам, дубцам, мельніца. Одна пайшла зайвана, зайвана. Одна пайшла зайвана, зайвана. Ой, вер-вер-вер-верцам,
вер-вер-верцем, перцем, лупцем, дубцем, мельница. Ой, 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 вер-вер-верцем, перцем, лупцем, дубцем, мельница. Все. Шиковний експеримент, скажу я вам. Ох, лупцам-дубцам. А ці спяваєте ви абрадовые песни? Конечно! А зараз ми виконаємо для вас пісню з каравайного обраду. Караваю, каравая, хто ж тебе задумав, а хто ж тебе задумав? А задумав мяне хлопчик чистим полі оружи, чистим полі оружи. Чистим полі орочи, дай пшаничку сеючи, дай пшаничку сеючи. Заради Божа пшоночку, дай на молодую жоночку, дай на молодую жоночку. Цудоўная песня, і вось ён, прыгожы каравай. А вось пра глыбінны сэнс гэтага абрадавага хлеба нам распавядзе Іван Іванович Крук. Сёння у цэнтры нашай увагі адна з самых цікавых з'яў беларускай традыцыйнай культуры – вясельны каравай. Мне пашчасціла бачыць выпяканне розных па форме караваяў. Ну, напрыклад, у Ваўкавыскім раёне трох'ярусны, высачэзны, дзе наверсе будзе арка з маладымі і са святаром, які іх павянчае. У Стаўбцоўскім раёне аднаярусны, але вельмі прыгожы на аздабленне каравай. І тым не менш, больш за ўсё мяне прываблівае той каравай, з якім давялося сустрэцца у вёсцы Моталь Іванаўскага раёна. 2 дні, або чацвер, або субота, то есть дзень напярэдадні Святого дня, это і був час випікання каравая. Дівчатки, месіте добре і не виймайте руки з тіста, щоб не билися молоді, щоб хутенько месіте, щоб їх все добре було у житті. У народе асяроддзі існавала прыкмета. Калі цеста будзе цяжкім, ацеслівым, як у народзе казалі, то і доля маладых будзе такая ж сама, то есть не ўзрастуць, не ўзлятуць да нябёсаў. А вось калі каравай будзе пышным, высокім, то такім жа пышным і высокім і багатым, шчодрым будзе жыццё маладых. Выпяканне каравая – это целая философия, вакол якой згарнуліся в одну кропку масса рэгламентацый, перасцярог, забарон. Напрыклад, жанчыны пераконвалі нас у тым, што выпякаць каравай не мелі права удовы, разведзеныя людзі з нешчаслівым лёсам. Мелі права толькі жанчыны, якія жылі ў пары, толькі жанчыны шчаслівыя, жанчыны дзетароднага ўзросту, і разам з імі, як бы падхопліваючы эстафету, мелі права стаяць дзяўчаты перадшлюбнага ўзросту. Выпяканне каравая – надзвычай адказная справа. Але у беларускай традыцыі склалася так, што кожнае практычна рытуальнае дзеянне, яно дапаўнялася і як бы замацоўвалася або падмацоўвалася словам, замовай, але часцей за ўсё прыгожай беларускай сакральнай песняй. Коровай гіче, гіче, коровай гіче, гіче, коровай нічок кличе. Па ўсёй плошчы, па ўсёй акружнасці гэтага каравая абавязкова плеталі касу. Каса – это сімвал сонца. Вясельная падзея адрознівалася ад усіх астатніх тым, што ў цэнтры яе ўвагі было паяднанне двух родаў, паяднанне двух персанажаў, дзвюх асоб, яго жаніха і яе невесты. Таму на вясельным караваі вся эта філасофія паяднання была адлюстравана спецыяльнымі дэкаратыўнымі знакамі. Адзін з іх, салярны знак, як бы свастака, сімвал, это сімвал невесты, а другі знак, знак птушкападобны,
Это был знак жениха. Одне таке клалось барильце, друге таке, що барильце клалось. А за гетим буде огете барильце кластися. Бачите як? О. На Полеськім весільним караваї присутнічала тая пригожа реч, яка називалася шишечки. Некалькі галінок повинно було бути двойчатки, тобто спочатку з одного ствола розходяться на дві галіночки, і були тройчатки, тобто на 3 галінки. А шишки дерев'яні беруться тільки із фруктових деревів. Сливи, з груші, з вишень, з яблук. Там, можна з калини, якщо красиво. У караваї жениха по крузе утыкали 5 шишек, 4 были тройчатки и 1 была двойчатка. А у невесты было наоборот. Потому что як яны з'едуцца гэтыя 2 караваі в одно место, тады брали тройчатку з каравая невесты, а з каравая жениха брали двойчатку, и тады на место каравая жениха ставили эту тройчатку. Мелася на увазе, у дом жениха прыйдзе папаўненне, прыйдзе невеста, прыйдзе яшчэ 1 душа. А там ставили двойчатку у той каравай невесты. Чаму? Таму што з той хаты дзяўчыну забрали. Віді, бородатий, господари багатий, боїться рубля дати, коровая забрати. О, бачиш, нашого медвідь не бізнить. Добрі гроші кладе. Добре. Так. Короваю віддаємо. Да. Високо Ничико, високо. Мне хотелось пожелать вам, чтобы на кожном белорусском веселье самое главное, центральное место займал белорусский весельный каравай. І каб у кожнай вашай хаце захоўвалась яго доля, яго частачка, як элемент пераемнасці паміж тымі пакаленнямі, якія ўжо састалелі і не могуць нарадзіць, і паміж тым пакаленнем, якое толькі ступіла на дарогу прадаўжэння вашага роду. Мамуля головоньку припяне, Боже, стоять коні не на дворе. Ой, насыпайся, вишневый сад, час тобі, Олесенька, на базар. Ой, насыпайся, вишневый сад, час тобі, Олесенька, на базар. Вёска Літва размясцілася ў 155 кіламетрах ад Мінска ў брэсцкім кірунку. Гісторыя вёскі Літва непарыўна звязана з суседняй вёскай Дарава. Вулачкі абедзвюх вёсак пераплятаюцца адна з адной, як і лёсы вяскоўцаў. І не кожны жыхар можа сказаць, дзе Літва, а дзе Дарава. Вёска Литва и Дарево, чего они так называются? Может, есть некие легенды? Да, есть такие легенды у нас, слава богу, потому что касается Дарева, то есть такая легенда о том, что эта деревня была дарована шляхтичем своему слуге. Есть еще такая же версия о том, что Дарево переходило по наследству. Сябруюць і ладна жывуць не толькі жыхары суседніх вёсак, але гармонія пануе ў гэтых мясцінах і паміж праваслаўнымі ды каталікамі. Царква і касцёл стаяць амаль побач і сталі сапраўднымі славутасцямі гэтых месцаў.
Наша деревенька славится не только нашим хорошим коллективом, голосистым, прекрасным, но также у нас есть замечательные мастера, народные умельцы. В Доме ремесел таковые работают. Можете обратить внимание, какие у нас красивые, замечательные рушники. Они воссоздают все народные рисунки, а также передают их молодому поколению. Дякую. У вас такого шмат рукотворного хараства залюбуешься. Дзяўчаты, а заспявайце пра каханне. Что за месяц, что за ясный, в ночи светит, а в день. Что за миленький дружочек, коли прийде, коли не. Что за миленький дружочек, коли прийде, коли не. Усе люди кажуть, усе люди говорять, сором девка, сором красна, поздно с вечера гулять. Сором девка, сором красна, поздно с вечера гулять. Дзяўчыненці кепска стала, стала плакать и вздыхать. Хлопчиноньку шкода стала, стал дзяўчыну сутяшать. Хлопчиноньку шкода стала, стал дзяўчыну сутяшать. Не плачь, девка, не плачь красна, приду в гости до тебе. Разгорится кровь горяча, возьму замуж за себе. Разгорится кровь горяча, возьму замуж за себе. Что за месяц, что за ясный, в ночи светит, а в день. Что за миленький дружочек, коли прийде, коли не. Что за миленький дружочек, коли прийде, коли не. Даражэнькія, прыгажэнная песня пра каханне. А дзе каханне, там і замужжа хуткае. Девочки, а хочете я вам покажу, як з дзеўкі робяць маладзіцу? На вяселлі дзявочы галаўны убор вянок мянялі на жаночы, які называецца намітка. Вот что. Завіванне наміткі пачыналася з стварэння прычоскі. Вось так две косы складаюцца, давайте сюды, Лариса, другую. І плятуцца косы не так, як звычайна, а ззаду наперад. Дарэчы, першы раз намітку надзявалі на вяселлі, пасля таго, як здымалі вянок з дзяўчыны. І рабіла гэта свякруха. Завязвала намітку так, як завязвалі ў іх раду. Вот і замужам дзяўчына. Вот яна ўжо не дзяўчына, а маладзіца. Вось гэты галаўны такі убор, вот прычоска гэта, магла называцца ў некаторых мясцовасцях кічкай. Потым апранаецца чапец. Яны былі самыя розныя, плеценыя, шытыя. Вось так. Каб усе валасы схаваліся. А цяпер
сама намітка. І от гэты спосіб, який зараз буде, називається намітка з вушками. Спочатку так, каб закрити усю голову, трусточку. Каб уже ніхто, кроме мужа, не бачив, яка ж вона буде Хараства пригожая. у Да. волосов. Да, так. Ось тепер ствараем першае вушка. Ось так. Трошки замацуем. І другим концом. Ось так все нормально буде сидіти. От і наше другое вушко. От тепер їх треба рівняти, щоб вони були однолькові, одної вишині. Таким способом завівали у яким етнорегіоні? Гэта Полесье і територія Волині близько до України. Тому що на Україні от так вельми часто Менавіта з займаються. такими вушками. З такими вушками, так. По мне так пригоже. Поглядіть. Пригоже. І так усе життя після замужжя. Чи часто бувають у вас гості? Буває, буває. Навіть бобри припливають. Цікаво, де ви увогуле збираєте свої пісні? Что по вёсцы прошлися, знайшли, что у сборника знайшли, что поехали в университет и там материал взяли. И все в коллектив перенесли. Ага, все грабем під себе, Все лепше. А як ви вибираєте? Те, що подобається, ці от у нас такої ще нема. Те, що подобається, тільки те, що подобається. А цікаво, от коли керівнику сподобалося, вже тоді всім подобається? Да. У них варіантів немає. А, одним словом, авторитет керівника, як у батьків в сім'ї. Да. Смутный вечер, смутная раня, смутный вечер, смутная раня, где ж поехал мой каханя, и он поехал, дайня моего, и он поехал. Моего сердца мое самлявай. Я выйду на той ганаку, я выйду на той ганак, ти не едет
Дзяўчаты кранули сердца до слез. Просто цуд, а не песня. И цудоўное, дзіўнае по своему хараству месца. Чаму вы менавіта тут спеваете? Ну, тому что это для нас таксама месца вельмі, можна сказаць, святое. Гэта у нашым калектыве ёсць і праваслаўныя, і католікі. Вось, і таму на свята прыхода нас заўсёды запрашаюць сюды спяваць, каб павесяліць народ, павесяліць сваіх прыхаджан, гасцей. Вось, і нам гэта вельмі прыемна. Мне здаецца, што гэта месца вам нават і дапамагае спяваць. Так. Дзяўчаты, ваша вёска такая прыгожая, такі велічны касцёл, праваслаўная царква прыгожая. І ў калектыве, як вы сказалі, спяваюць разам і праваслаўныя, і католікі. Гэта вельмі прыгожа. А вот другую вашу песню хто будзе спяваць? Каля майго терама, каля майго терама, каля майго новага, питая дорожанька, тайная стяжиночка. Там и шли малойчики, там и шли малойчики, играючи в гусельки, песеньки спяваючи, девок созываючи. Як зачула девчина, як зачула красная, сидячи у тераме, сидячи у тераме, шиючи кашулечку. Просилася девчина, просилася красная, а у родной мамочки пусти меня, не мамочка, с терама наганочек. Пусти меня, не мамочка, пусти меня, не родная, с терама наганочек. Гусельки послухати, песен навучитеся. Гэта фальклорнае шоу «Спявае Беларусь». Мы працягваем спяваць нашы любімыя песні з народнай эксперыментальнай вакальнай групай «Берагіня». Зовет
пригоженько, правда, Лариса? Ну так, сапраўды, даволі густоўна. Не просто даволі, а просто густоўна. Дзяўчаты, колькі вы ўжо разам? Наш калектыў разам ужо 7 гадоў. І калі моя сястра прыйшла на працу ў Дараўскі дом культуры, яна запытала ў мяне: можа, створым калектыў? І мы вырашылі, а чаму б і не? І вось атрымаўся такі цудны ансамбль. Так вы абедзве сёстры і абедзве спявучыя. Так, І я так разумею, што гэта ўсё вашы сяброўкі. Ага, а от мне цікава, ви увесь час таким складом, ці ви мяняєтеся, ці у вас ёсць цякучка, ці бягучка, ці ж яшчэ што? Не, ну асноўны састаў у нас нязменны. Ну, бываюць, пару чалавек прыйдзе, пару чалавек пойдзе. О, гэта важна. Гэта Схадзілі ў добры дэкрэт, нарадзіліся новыя спевакі, ў хаце ўжо Да, не спяваюць. тое слово. Но Да, у нас ужо кацярыны, дзеці ўжо прыходзяць спяваць. Хацелася б заспяваць песню, з якой пачалося існаванне нашага калектыву. Гэта песня акапельная, і якая была нам спадабалася вельмі нам, ну і мы вырашылі яе вывучыць. Гарэла сосна палала, гарэла сосна палала, пад ёю дзеўка стаяла, пад ёю дзеўка стаяла. Гарэла сосна палала, пад ёю дзеўка стаяла, пад ёю дзеўка стаяла. Пад ёю дзеўка стаяла, пад ёю дзеўка стаяла, русую косу часала, русую косу часала. Пад ёю дзеўка стаяла, русую косу часала, русую косу часала. Ой, косы, косы вы мои, ой, косы, косы вы мои, долго служили вы мяне, долго служили вы мяне. Ой, косы, косы вы мои, долго служили вы мяне, долго служили вы мяне. Ой, больш служить не будете, ой, больш служить не будете, под белый велюм пойдете, под белый велюм пойдете. Ой, больш служить не будете, под белый велюм пойдете, под белый велюм пойдете. Под белый велюм под хостку, под белый велюм под хостку, больш не пойду я за дружку, больш не пойду я за дружку. Под белый велюм под хостку, больш не пойду я за дружку, больш не пойду я за дружку. Больш не пойду я за дружку, больш не пойду я за дружку, толькі пойду я за сважку, толькі пойду я за сважку. Больш не пойду я за дружку, толькі пойду я за сважку, толькі пойду я за сважку. Гарэла сосна палала, гарэла сосна палала, пад ёю дзеўка стаяла.
Ой, дзяўчаты, аж мурашкі па скуры, якая песня прыгожая. Яна любімая многімі і даволі знакамітая ў Беларусі. Я думаю, што шмат сем'яў спяваюць гэту песню на застоллях. І асабліва на вяселлях. Это такая, адна з самых такіх яскравых беларускіх песень лірычных. Вось цікава, што ёсць і розныя варыянты, я права? І варыянты нават у словах у пэўных. Вот, напрыклад, замест хусткі здымалі вэлюм, фату, як цяпер называюць, і надзявалі хустку, і ўжо дзяўчына становілася жанчынай. А яшчэ ёсць і такое слово не хустка, а цяжка. І я вот увесь час думала, што гэта за цяжка такая. І вось якраз Сергей і патлумачыў мне, Што гэта тая самая кібалка, на якую наматваліся валасы, а потым адзявалася той самый старажытны галаўны убор на нітка. А песня такая прыгожая, такая вот популярная. Видите, напэўна, это одна з тых песень, которая гучыць па ўсёй Беларусі. Таму што не сяльцо, то на раўцо, і бывае па-рознаму. А гэта, мабыць, гучыць па ўсёй Беларусі. Але пачуцці, якія нараджаюцца ў душы, яны заўсёды аднолькавыя. Шчыра дзякуй. Вось вы з гэтымі песнямі ездзіце ў канцэрты па Беларусі, вы куды-небудзь выязджаеце за сваёй вёскі ці далёка? Конечно, выезжаем и за межи краины. У позапрошлом году мы были у Польши, а так ездим и у Минску выступаем, и у Пинску, по всех городах Беларуси мы выступаем. И вось узнагороды привозим с собой. Ого, не просто так ездим. Я гляджу, я стамілася полічыць, колькі іх тут, але самая каштоўная узнагарода для вас, якую вы лічыце? У прошлом году мы атрымалі ганаровае званне народны. А заспявайце песню, якая найбольш уразіла журы. Ой, за горою, за камяною, там сядзеў голуб, ды з голубкою. Там сядзеў голуб, ды з голубкою. Цілаваліся, мілаваліся, правым крылечкам абдымаліся, правым крылечкам абдымаліся. Ой, прыйшоў стралец за сіня мора, забіў голуба. Голубка вдова, оя, голубка вдова, сыпле в пшеницу, ставить водицу, как споймать и бедную вдовицу, как споймать и бедную вдовицу. Голубка не есть, голубка не пье, а в сад виноград плакать иде, а в сад виноград плакать иде. Забив голуба, забиши мяне, только не буду. Ой, за горою, за камяною, там сядзеў голуб, ды з голубкою. Там сядзеў голуб, ды з голубкою. Дзякуй, дзяўчаты, так прыгожа. Это старажытнае мастацтва ствараць толькі голасам мелодыю. І нібы усе інструменты гучаць, хаця гучалі толькі вашы галасы. Дзякуй за цёплыя словы. А як вы думаеце, от з вашага рэпертуару, якая песня найбольш палюбіцца нашым тэлегледачам? А мы думаем, што наступную песню усе тэлегледачы будуць не толькі слухаць, но і спяваць разам з намі.
Ехали казаченьки степом долиною, там зустріли дівчиноньку з русою косою. Косується до поясується за плечами, поїхали дівчинонька з нами казаками. Косується до поясується за плечами, поїхали дівчинонька з нами казаками. А казала їм дівчина, їхати не буду, я і свого любого навік не забуду. Косується до поясується за плечами, поїхали дівчинонька з нами казаками. Косується до поясується за плечами, поїхали дівчинонька з нами казаками. Прийди, мой коханий, ще й до моєї хати, там його зустріну я, де родная мати. Косується до поясується за плечами, поїхали дівчинонька з нами казаками. Косується до поясується за плечами, поїхали дівчинонька з нами казаками. Там зустріну любого, щиро усміхнуся, руки свої мамочки низько поклонюся. Косується до поясується за плечами, поїхали дівчинонька з нами казаками. Косується до поясується за плечами, поїхали дівчинонька з нами казаками. Їхали казаченьки степом долиною, там зустріли дівчиноньку з русою косою. Косується до поясується за плечами, поїхали дівчинонька з нами казаками. Косується до поясується за плечами, поїхали дівчинонька з нами казаками. Поїхали дівчинонька з нами казаками. Ой, дівчаты, так вы ладно спеваете все разом. А те есть у вас сольная какая-нибудь песня, вот как вот одна вышла и заспевала? А ось не поверите, есть и такая. Да что вы кажете? А мне их еще захотелось сказать вам комплимент. Вы так шиковно выглядаете, у вас такие пригожие строи. Вы просто як вот кветник целый. То покажите нам вашу кветку. Яйнана, шагай валеце, яйнана, шагай валеце, да усехо, пцеге розбоєце, да усехо, пцеге розбойце, да усехло, пцеге розбойце, у белеге жабо, на колодце, у белеге жабо, на колодце, беле жабо, на колодце, подягелеле, поголапоце, подягелеле, поголапоце, сьомо тому полагапоце, яйського ліце, цегела жабка, яйського ліце, цегела жабка, яйсько ліце, целага жабка, якого блупить, богоде шапка, якого блупить, богоде шапка, шароговареге, боде шапка, шароговареге, шобедеге бочки, шановали, шобедеге бочки, шановали, шановали, гоногорелеге, шановали, гоногорелеге, да и свигинями спать ложили, да и свигинями спать ложили, я и свинями не годится, я и свинями не годится, требло давно, я жениться, требло давно, я жениться. Вы не перестаете нас удивлять. Такі цуд, такая старожитная песня, просто зніклі сцены, падалося, што мы ў нейкім гаі. І гэта што за песня? Растлумачце, калі ласка. А вось вам растлумачыць Сергей. Ён ведае пра гэту песню, а маю Вельмі добра стрэлкі пераводзіць А, то навучыліся. як? Гэта гучанне, па-першае, аўтэнтычнае, сапраўднае, каб яшчэ трошачкі вышэй, ды на вуліцы было б, як так гадоў 200-300 назад. Гэта пятроўская песня, дзеўкі гэтыя песні вот такога кшталту спявалі хлопцам, калі з іх смяяліся.
каб тыя хутчэй жаніліся. Отак. Да, это ж не просто жабку аблупіў, шапку пашыў. Хто будзе жабечую шапку Я то насіць? ведаю таксама, што жабка гэта жаночы сімвал. Вельмі моцны. О, так гэта ж яшчэ і глыбей і далей. Отак от, прафесор. Дякую шчыра. А у лесе грибы зародили, а у лесе грибы зародили. Девки-бабы по грибы ходили, девки-бабы по грибы ходили. Одна девка в лесе заблудила, одна девка в лесе заблудила. Молодая по лесе ходила, молодая по лесе ходила. Я ж думала, тоже б зелененький. Я ж думала, тоже б зелененький. Аж настаить, хлопец молоденький. Аж настаить, хлопец молоденький. Ой, хлопчина, я ж тебе не знаю. Ой, хлопчина, я ж тебе не знаю. Вы ведь мяне на дорогу мою. Вы ведь мяне на дорогу мою. А у лесе грибы зародили, а у лесе грибы зародили. Девки-бабы по грибы ходили, девки-бабы по грибы ходили. Девки-бабы по грибы ходили, девки-бабы по грибы ходили. Ой, дзяўчаты, засталася я б збіраць у вас грибы дакладна. Не, Ларисочка, не будем заставаться. Нас еще чекают другие вёски, шмат песень. И телеглядачи нас чекают, так что поедем далей. Ой, запеў ужо. Так заўсёды, дзяўчаты, заспявайце нам песню на дорожку. Зеленая роща рано зашумела, а я молодая, замуж захотела. Зеленая роща, это моя теща, зеленые ветки, это мои детки. Зеленая роща, это моя теща, зеленые ветки, это мои детки. Отчего ж ты красный? Того, что страстный, Отчего ж ты бледный? от того, что бедный. Отчего ж ты лысый, без волос остался? Отчего ж ты рано сдержанный воздался? Отчего ж ты лысый, без волос остался? Отчего ж ты рано сдержанный воздался? Да чего ж ты вольный? Быть с тобой лагодный. Да чего ж ты ватный? Да песня не жарта. Ты не пой, тебе голос не такой. Есть такие голосы, станет кругом волосы. Ты не пой, тебе голос не такой. Есть такие голосы, станет кругом волосы. Танцевала карате, порвала ботинки, только застались руки на резинке. А музыки играют, как штуки складали, а собаки по дворы шепоты стягают. А музыки играют, как штуки спадают, а собаки по дворы шепоты стягают. Вы с музыки играйте, а вы, люди, чуйте, кого ноги не валят. Королев танцуйте, а музыки играют, как штуки спадают, а собаки по дворы шепоты стягают. А музыки играют, как штуки спадают, а собаки по дворы шепоты стягают. Дякую. Шкада, але на гэтым сёння ўсё. Фальклорнае шоу «Спявае Беларусь» развітваецца з вами. Каб праз тыдзень сустрэцца зноў на тэлеканале «Беларусь-3». І мы будзем разам спяваць нашы любімыя беларускія песні. Усяго вам добрага і да пабачэння.